Meu Deus, eu oro neste momento em favor de todas as pessoas que estão agora, neste exato momento, meu Pai, em um país que não é o país delas de origem. Pessoas que têm enfrentado dificuldades, pessoas que têm sofrido dos mais tipos e variados, diversos problemas, meu Pai. Que o teu poder seja com eles para guiá-los, para direcioná-los, porque só o Senhor, Espírito Santo, sabe de fato o que cada um deles precisa. Então eu oro por cada um deles, meu Pai, para que o teu poder seja com eles. E aonde quer que eles forem, que haja a tua proteção. Em o nome do Senhor Jesus eu te peço. Bom dizer, mãe, não de Jesus, mãe, mandei lá, fé trabalho neto lá, vi todo mundo aí ciente que gadem na missão sa, mundo aí ciente que na diaspora, bom dizer, mãe, mundo aí ciente que na PI São Domingo, que na Brasil, que nos États-Unis, que na Chile, que na Mexique, não importa côté yoye, bom dizer, mãe, fé trabalho net sur la vie yo chaque, mãe déclarer protection sur la vie yo chaque. A partir de dia, my Lord, in the name of the Lord Jesus Christ, I ask you at this time, do your work, my Lord, because there are many people that accompany us in this video that are suffering so much in sadness, in depression, my Lord, but it's read in your word that in the same way that you created the heaven and the earth, you can transform their lives from now on. So then I determine, my Lord, in their lives, a great transformation. Do your work in their lives, in the name of the Lord Jesus Christ. Mi Dios, mi Padre, haz tu voluntad sobre la vida de todos los que están viendo este video ahora. Hay mucha gente que está en sufrimiento, mi Dios, mi Padre. Haz tu voluntad, porque está escrito en tu palabra que usted creó los cielos y la tierra. Entonces haz tu voluntad sobre todos los que sufren, sobre todos los que están caminando en sufrimiento, en la tristeza. Entonces haz tu voluntad de ahora en adelante, que haya una transformación sobre todos ellos, de ahora en adelante. Yo determino así en el nombre del Señor Jesucristo. Mon Dieu, mon Père, faire ta volonté sur la vie de tous les gens qui regardent cette vidéo en ce moment. Mon Dieu, mon Père, viens afin d'accomplir ta parole sur leur vie à partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment, mon Dieu, mon Père. Parce que ta parole ne peut pas faiblir. Toute l'autre parole peut faiblir, sauf ta parole. Mon Dieu, mon Père, viens afin d'accomplir tout ce que vous nous a promis en ta parole. Parce que tout ce qui est écrit vous peut accomplir en notre vie. C'est pourquoi je détermine sur la vie de tous les gens qui nous regardent en ce moment. Je détermine la protection, je détermine la bénédiction sur leur vie à partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment. Natijafau unsali ya Yeshua alaeli hatnit shufa bledi tesbahlek yalfadi ya Yeshuai انت بعث اروح القدوس الى العالم لأدنى من خطايانا فيسوع المسيح بعث روح القدوس الى العالم كمان لذلك يمكنك يسكن داخلنا يا يسوع املا حياتنا من مجدك املا بلادنا من مجدك كل يوم بمزيد من مجدك يا يسوع حبك لي يسوع المسيح أسألك باسم الرب يسوع المسيح حالا محلال أتا לא בגלל מי שאני, אלא מי שאתה, אדוני צבאות. מה ידידות משכנותיך, אדוני צבאות. הנה מה טוב ומנעים, שבט אחים גם יחד. אדוני צבאות, אני שואל אותך בשם האדון, ישוע המשיח, אני מאמין בזה, יום אחד נהיה בשמיים, לבושים בבגדים לבנים, שם נשיר עם כל הקדושים שיר הלל. חתונה, תהיה בשמיים, המשיח עם חלתו, אז נזמח נרקוד בנהריה ונחר שישוע הוא אדון. אדוני צבאות, אני שואל אותך בשם האדון ישוע המשיח, בשם האבא והבן והרוח הקודש. E, meu Deus, todos os que ouviram esta oração,
e creem que o teu poder seja com cada um deles para transformá-los e para guiá-los a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Amém.